Manipur ki lifeline ni haidariba Imphal Jiribam National Highway number 37 Lambi Pakthok Southong Apex Company na kana honari cheregasida Koila Sthanaba Loliba Vitamin gi Meikhu Marakta Maheiroi kya Lyric Tamduna Lairamba Thengnarai Hiramasi Matanga SKTV gi Paumina Thengnarkipa Paudamama अइना हुजिक लेजरिबम फमसी नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबी की परिंग अमा ओइरिबा अखोई जिरिबाम मयोंदगी किलोमीटर 4-5 हाइगलगा लेबा लेंगांग पुपीद लेबा अपर प्राइमरी स्कूल ममांगदुदमक्तनी हाइरिबा स्कूल असी नेशनल हाईवे 37 गा यामना नंगना लेरिबा आइगी निंगदा उरिबा स्कूल असी दंगसिदी लंबी पाकथोक चाकथोकपगी सरुगा मोइना मनाक नकपदा अखोई एपेक्स कंपनी की अखोई केम अनिसुब केम हांगिबा दुबा केम असिदगी कोयला मई थाबागी थबक नोंमगी लेप्तना चसलकपा असिना भूम असिदा अमदी स्कूल असिदा तमजरिबा छात्रसिंगना ngasiदी सोर होनबा फावबा मनिंग तमना अमदी अफाबा मखलगी निसा सोर होनबा फंगदबगी अवाबा मायोनरी हाई हिरमसी मतंगदा छात्रसिंगा उनदुना अमदी ओजासिंगा उनदुना मखोना थेंगरिबा खुदों चादबा सिंगदु खंगिनबगी तंजादु लौदे हंदक चही 2020 जनवरी डेट 13 दगे सेशन हवे स्कूल से स्कूल दगे 60-70 मीटर मुतनी लापगा कोइला लोन दगे तविसे अदु ममांग द करम कांदे होबनो दे कोइ हाइबा ngamdre थोइबा गैस सिगी मरम सिना कमाय तबगा द नुसिचिना स्कूल लोम द हुमकपा मतमदा पुरा स्कूल द कोइ लेबा ngamdaba angang sing do oigera akhoi do oigera सोर होनबदा नुवाइतबा मनम सिना नकनबा मनम ओइबगी इसादा बौदा मनुंग द चंगबदा कोइ द नुवाइतबा फावे नुगा चाक थुंगे मनुंग द सुंगाइरे मनम जे नुसिचिना हुमकपा मतमददी लोइना हुमजलक्तना पुंगु बसु याwi साइ स्कूल बयोना पुंगु मुना लाएबा अदु टाइमिंग द angang ide chak sabada su nungai ta phawe de ang chhatra sing da nungai re manam yam kan ba matam da di moi mayin da halaga ma ko ngau da nungai te ma sangam da bo da mane yawi bai awa ba se mayok na ye khoi da dai gi moi gi guardian sing lakpa da gi dum koi committee gi mi sin da habet palle du pan ba matam da moi na hai akoi su nupi kangbu salaga moi da complain tawe mi tarani manung da loktho di hai ba ji le na moi na main tamme khoi da mi tarani ai wa si di kui re ba tarani di ayong na hele moi na hai di se khai lap na taw gi taw na ba gi na do ji pau di kaim ta du gi kano di udri Baja the Chokadaba, I Meikhu Kangi, Shin Kangi, the Chokadaba, Baja, Chokadaba, Kujimutidi. So we know have a share Koi Ahmed, that when innocent people that way. I think. I do it to Gamoina, Koila, Lonbagi, Dani had no lie. Hojiki, Yamna, a chok from the oil every day. Or the Madam Moybanama, she acquainted to Hayer, her one continue, you can have them the one color. Other one color, who any mamma. Adu koi gi lekai kalau bi secretary rakesh mingoi palabda ma ai koi na ma kai ge san na raga asi chingu maram de iskun gi matam de to bi ga no adu to ge har ge sin noi na awang ba noi si ga sum thak mai khu du lam na ki ba ya ba mafam da to biu adu gi matung da moi adum he iskun gi matam da so adum to wi khole han tai adu to jong na se khoi na madu thawai na khoi hai hebani hai raga khoi se adum hu ji baudi lei jebani mo gi thabak ja ham da khoi koila lom be khoi khang de ha ma da mo gi tipse hai di nung tak bagi thangmani haina hairamne adu tumga dum semu de kajang de si ning tak na bani sum hai adu ko me de moi sumai torok pane ina koila lom du khoi kan bi soi haina hai moi go pisa na ma nagi moi na hai khoi ni chok de boi de to chawaloi hai moi na hai yam de meter yang khai bok charoi hai gi matam de adu hi ki meter yang khai ji ru na asan tan yok chale kala ku sai ti di kai mama khoi asi ina ma khona ba ma di leitri asi ge khoi na aseng na khoi mamang de lei ba ha ba ho ki ba sorok kem bagi ni posai tham bagi ni hadna adu di du ga jana be NCP ki be di lei lakchening wafam di hairiba apex company gi kem number 2 oiriba lengang pokpi da hangliba si kem asina laikai asidagi kem asi hangbagi ayaba khaktamak laukhraga koila alonbagi thabak thorom asi chatharakpa asida laikai miyamna supenadri loinana phamba chalaga hipa chali haibagi matagumna apex company gi myoi singna chathariba thong asida laikai miyamna su yaningdabaga loinana chhatra chhatri amadi oja singna su yaningdaba kaya amasu phungdorakpa asida hairiba
plan asina kadai phauba aikogi mafam asida kanaba pigadauri loinana hairiba school manak asida karamba authority ki makhada hairiba plan asi lingkhatpagi ayaba piraklibano aina yabam thoktraba asigumba school manakta aikogi plan asi lingkhatpa yai haibasi karamba niyom da yawbagi haibasi jiribam praja miyam gi achobo wahangam oi akan mamiyang amadi ahen mamiyang changbagi tangai fadaba lei audam jariba rosimala sagapam SKTV news lengang pokpi jiribam district